Rumegap ta achuwi khamdaya pauping. Manipurna sangai ni trailing asoda G20 pavilion rumi kida leidale. Kapung district le coffee lui Vasangapai awareness kazip ukruli rumi haira. Laikhayang ator achu the Tangkhul Express wibao Iknguira Shimray ina pamidale pauping may sai na nganang rumsa. Sangai nidre kwika mamanda Manipur li G20 India pavilion la rumi kida leidale. India we shangla gahai ngashan ngadade da khalai jithai khamai G20 gazipchi major urban cities mangli mapan ngasakhai luda Prime Minister na jizu kamili shurda Manipur na achuwi sangai festival healing soda India we kamadaya multilateral event la rumi kida leidale. Manipur na G20 makok miki gachi maya laga da CM na hangsanga. Pausam kapang atishu da achuwi Darik magada tharuktang India we External Affairs Minister Dr. S. Jaishankarai na Minister of State for External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh na G20 Pavilion unkhayangai nang soda Moirang Khunoli Sanga Festival la unzangra da leidale. Pavilion chili madai lagai na khanuthot pingli India we G20 Presidency we kan khana thai huing sakra. G20 meetings chi zingkuma khaying kachang rungkida Chile G20 ngalai saikoro we minganin ping la partner international institutions la unzangki kachina. Manipur Kapung District Li Coffee Lui Vasang Khawai we awareness ay nang soda technical training aya ukruli rumi haira. Angara nang yichi local socio-economic development we azingli Shade Coffee Development Federation LTT na makok mida DDA conference hall ukruli kwigaya program chili Dipru Plantation RCRS OIC Bichaya Barman Coffee Board of India with Deputy Director Bibi Jodhari Extension Office Johar Guwahati Kala Shade Coffee Development Federation LTT with Chairman Yaringam Nishan Atumna Panelist Samia Kazip Chili Coffee Kaling Leaders Management Ogutui Kala India Li Coffee Vakasangwi Angaret Coffee Plantation Li Sustainable Socio-Economy Higata Dupong Pajiteya Director Training SCDF Worthing Horamna Kahang Coffee Port na Land Yankala Resources Kachunka Hersang Salala Manipur Li Coffee Mangama Kavatheda Jikata Awareness Kwika Kmina Ukrul Apamli Scientist Bina Survey Salaga Apam Apamli Kurda Kale Kalamatheda Kale Chite Kwilaga Coffee Hi India We Itumwi Apam Hili Chalakrada Coffee We Project Hi Haupo Kahaina Jia State Government Limang Shikla Direct Coffee Board Ling Sun Laga Coffee Plantation Hi Kapuli Singa Kamaisada Lake Jihanga Bibi Jotarina Kamajili Kahang Zadraga Hai Zingkum Tarawi Alungli India Li Coffee Expansion Pekar Kuira Haira Juwi Alungli Manipur Lila Coffee We Project Kwika Yang Haira Kajimapung Pada Sakwi Kashop Society Kala Angels Kara Mathai Manajia Ningcho Kuwi Mathanni Huyona Egar Kani Kutum Coffee Plantation Sada Kale Niyang Kwung Teguya Gijihanda Mathada Sakakwi Mi Aka Kani Tegakwi Leida Hanga Manipur Li Coffee Economy Ngazanlat Leida Kalehi State Government na Mathada Miyang Sang Mi Khangai Kalamagadom Khangai Hina Kamadaya Marama Kangasada Legia Nagaland State Katawa State Government na Saklakai na Pekar Kwikamida Coffee Record La Mathada Legachi Hanghaira Jane ang Soda Coffee Plantation Kasai na Environment Lila Protect Sada Leigala Lingsang Kahai Coffee China Zingkum Hang Panga Hang Turugada Haite Miwa Haukida Rarada Kalay Tot Vivangla Machuk Mida Ling Rock Sir Kawai Hangsanga Survey Salaga Arabica Coffee Hina Manipur Lipak May Tuyada Vijaya Barman Nahanga Coffee Arabica Yur Tharata Gatum Kalay Wing Chaili Ayur Gatum Manipur Wing Layli Chalaga Dahanga Arabica Coffee Hina Hargalaga Chikata Climate Derkar Sama Megachi Maram Latam Chitehaira Coffee Athak Hayauhi December Kayon Gala Chinari Tarao Adamli Yausang da Tangkali Derekanishi Chaimida Zimisho Hang Madida Pangawi Tili Karpokua Coffee Athaka Tada Lingsang Ragala Lingsang Kahai Athaji Katada Mathasang Sakra Lameda Coffee Rongji Katada Yangsang Miragaji Apong Nadate Daina Dam Chitehaira Yaringam Ningshan Nakamatuli Kahang Ichuming Lehiva Shorkar Otpam Sampang Kawai Gasali Landergar Kasa Apam Gasa Hauda Leida Kale Apam Gala Resources Shichinda Marine Shop Kawai Kasahi Kamadaya Ngasaya Ayang Lili Kayang Taran Brother Ki Chungway
produce sa khawai da chemicals chichin ngaro khai da sustainability le khawat le haira chia Nagaland we coffee quality mathashu nai na shop da le gi hangda ichumui apamai na Nagaland we khangadai ma le mana ichumui apamui coffee la number 1 premium class nga sa bai da hangaira Yaringam nagahang Ningsang da Shairendra dada achu lingsang gahai hina zingum hangshini gada nauthot na rinshap lagra da hangsanga. Tangkhul Nagalong we Vice President ay na Deputy Speaker ngapam election result shokhaira. Vice President ngapam Kuiru RS Jolison Lee kapanggahaira gala Deputy Speaker sakavai Kuiru Khan ngam we vali kapangkhuihaira. Zingum hang madida madi RS Jolison hi ngainganaw mawansa gahaya RS Luikai we naumiyarana. Zingum hang madida madi Khan ngam we vahi somtil naw mawansa gahai Stanhope we vawi naumiyarana. Zingkum mati wivang kache 2022 to 2026 wivang DNL Odbam hi Pungkawai General Election sada ani kanili uncontested ay na eleksa gahay na chia. Tharada Kamade Manipur Bolo International aya Imphal Bolo Crown mabal kang lepung li hawpokhaira. Ngahan chi Chief Minister N. Biren Singh na tharkat kamida kasip chili YAS Minister Kavindas Kontajam, Transport Minister Khashim Vashum, Water Resources Minister Awampo Newmai, MLA K. Robindru, MLA Thangcham Arun Kumar kala MLA Shandia Atumla, Gokyat Ngohon Laga Wazangaroka. COVID-19 ang red vivangay na rida unzang hai ka sangalay kay ka ajuwi hilimu rertua ka international bolo teams panga unzang dale. Manipur Bolo International ngahan jili United States of America ay na United Kingdom we team la zangdale. India Team A kala Manipur Bolo Team India Team B la Indian Navy Bolo Team la zangdale. Bolo ngrew pung zip juwi akaya kasada shinaw hang madina pung shaw chitay la nashan jagoy la sa chitay da yari na niyang unlagay na yangkuya. Sangay Nidre Organizing Committee we Chief Patron la sada kalay Chief Minister N. Biren Singh nagahang Manipur State Yoga na boni nga kawai mayasa nga sa kawai sada kalay hili International Bolo Events chinala makashoy nga John Lakra. Ajuwi hili traditional boni nga reo ngahan Sagol Kangche kala Mukna Kangche rumidale. Chief Minister Sagol Kangche Championship Karechi ajukumay na hapokahay na. Boni ngayang may kamay da Manipur we police stations kashibuli patrolling wivang boni haimira da CM na hanga. Bolo district level tournament makok mimi chikwai East District ay na Bishnupur District lila bolo ngareopung semi haura da CM Biren na hanga. 14th Manipur Bolo International ngahan hawkapok match chili United Kingdom ay na dim Indian Navy ngarewa. Final match chi ajuwi darik tharada chigotang pangareura. Aya Manipur we Roskar Mela Makokmida Shorkana appointment letters Shakani Magadashini Mishokhaira. Roskar Mela Juwivang Mantri Pukri Karisan Haflong Holly Gazibda Union Minister of State for Education and External Affairs Dr. R.K. Ranchan Singh na letter pinching Ranmia. Minister Ranchan nagahang India ngalehi haksang reason kawai Shorkana yaron ngalali abong Kuirang kamihi kamadaya sada kuidale. Appointment letters Shakani Magada Shiniwi Nachai Jili Shaka Hangshini da Akana Assam Rifles recruit Katharna Magada Jishat na Border Security Forces Tarata Pangana SSB Taruk na Rims with Doctor Katum na CISF Kanina IDBP Kala Kanina Banks Wina IG Assam Rifles South VSM Major General Rajan Sharawat BSF DIG DS Rawat Deputy Director Rims Naram Indra Kumar Atum Lagazip Jili Vasanga Employment Generation League Madaya Sada, Gakui Prime Minister we commitment Kalewi Paikar Sada, Roskar Mela Runkami Kasana Chia. United Nations Human Rights Council Li, India we Human Rights Record Review Gazipam da Ogati wing a lay Pangagadana, Armed Forces Special Power X we Maramre Sahira. Achumna Universal Periodic Review, UPR 4th Cycle we Azingli, Ajahon Darik Taratang, Geneva League Gazipna. Human Rights Alert, HRAW, Bablo Loitangpam, International Peace and Social Advancement, we Koraijam Athobagala Zo Indigenous Forum we see Laurerita Atumla, Review Meeting Chile, Manipur we Minganin Sada Bazanga. Review Chile Member States Shaka Tumrana Recommendations Chaka Tumrada Chiko Mida, India Human Rights Concerns Madame Gapta Kalema Ramping Hansangaroka. Human rights concerns later Kalechi minority community Saina,
vulnerable groups Bingli Nakmiran Shinau Mayor now Kaida violence kashok civil society freedoms nga kami human rights wibang rare kami Bingli nga kami galaga study ajamli reka kareki katawi maram lazanga Session Chile Germany US Norway Belgium gala Pakistan dangalay pangajina AFSBA mamaya kangay pongshoka Bao atishu the International Covenant on Civil and Political Rights lishu kawai kalama kapa salala dan dimasam kapangling rer kawai Indian Shokarna Armed Forces Special Power Acts ye revise kawai majugli kama majugli kala gachi Germany na kang hansai United States of America nala maramchi hangsang the Indian Code of Criminal Procedure Section 197 aina security forces really accountability makalai kala China victims being machine bijarma sam pangkangasagli concern layada USA na hangsanga Norway nala Armed Forces Special Power Acts chi revise sakwai recommendation mihaira Johan kamaina Belgium nala Armed Forces Act 1958 aina 1990 chi khuisho kawai hangsanga Pakistan nala Armed Forces Special Power Acts, Jammu and Kashmir Public Safety Act, National Security Act Citizenship Amendment Act 2019, kala National Register of Citizens Rebuild Sakawai Recommendation Misana. Asamai na Meghalaya wi thari khangayat chingri aina jomna khui khwai chan nga zai khau pok da mangava pok hai tharan thari bamli rod khamara chok da mi mathi thi sanghaira Meghalaya wi West Jaindia Hills li khalai Mugro khuli nawai gapshok da jilimi mati thi hawa kala kai ka sa hawa da mogayo MLA Nujorki sungona East Mojoli ka hang pau sampanga sungona apam chili ba yang haira khe kiwiwang rod kamera thau pokhala horza ka hai mara mahang mana kala mi kaya kha sa zala khau khala gajila theishin ka khuima lairang saya Khasi Students Union KSU Mugro Unit we achishu da khang kap cha cha hon direct Magada khani zingthan lampung kuthum shikali ka shokna khanga bui video chila social media li zada mi khani shi khanga ya thekuya la chili police ping rifle sing lagala thekuya da hanga real estate khani shi wi thari khanga ya dot camera li mi kachi sa ga zu shokhau la achuwi ochoji thari pamli ka shok sathu da thari maram ni ka da ning khamawang mana aya bawsam ka phangai na dangda maram harzak mathairang saya Asamai na Meghalaya wi thari khangayat chan ajahon thangcham la khwikada Meghalaya na claim ka sabam pingwi detail misang khwai atami hera juwi ka shok zangli darkar sa kha Assam sarkar na ngachonra gachila hanghai dale UNI wi baw athishu da rod kamaraji Meghalaya wi ramnaw ping aina Assam wi police ping khangarukli ka shokna Mugro khuji Assam wi west garbyang long lemli khaleina Bao juwi achishu da mi tharukada tihaira juwi ngajaili phangana khu juwi ramnaw pingna kala akhana Assam wi forest guard na Meghalaya wi Siam Conrad Sangmana ocho jilima khamaya phongsho khaira Assam police kala forest guard na Meghalaya wi lehali razang laga marama leila na moira ga kap jili pangla kaina kantam sayada Conrad Sangmana hanga Kalama wansa ga hai ping shiwi nganai makeup kaji thai sali ex gracia luba lak phangarip mirada sangmana hangaira Osho juwe maram ngasan khawai Meghalaya cabinet kasipura kachila CMG na hanga Assam police na hanga kachi athishu da dimber thing phungzat kasa gari kathawnau akali Assam forest guard na khama khama khanga samai na gari khangli gabda bangjer sami laga gari kathawa aina me khani li tukhuida Assam police li mi sanghawa chia Now the Assam police sign a forest official being Dimber Gazang Drakariji Sisa Kawai Han Kawali Rod Kamaraji Kashokna Dahanga. Mator Bung Shini Makai Atamli Ramnau Yaridara Karalaga Drogjimuku Chibai Marada Gakamli Kai Ting Aina officials being Jili attack Kasawi Bang now make up Kashokna da Assam police official Nahanga. Ochochi social media li ngayaw hai tili state wi zingsho shong wi district shinili mobile internet connectivity la kani changwi wang khammi haira Ukhrul District Timber Association wi annual assembly achi wi direct magada jigo thanglangjin sahaira Kazip Kachishet Association chiwi deputy speaker Ramyo Gasarna Mishokda Kazip chi 3-in-1 conference hall li ngathora pung tharale hawpokra da hanga Manipur Viana Umrok Chesa Kawai Society Generally Day Surveillance SGS Li Sample Jehovah Hira. Ilisam Kapang Morocco Equality
global benchmark jute khwai da chingmei rong le khale freshest fresh we rock jiho khwana sample chi SGS executive Salis Kosal Kala Organic Food Private Limited with Quality Control Head Anamitra Padacharyana Unkuya SGS executive Salis Kosal na kahang Oguchi with testing inspection and certification company Nachali SGS la gathana lizang dale company china quality and integrity with global benchmark majut kamina umrogle gasale quality shanki sada chitsang me khwai gasana da salis na hanga quality control head Anamitra Padacharyana kahang das sakhwai je Morocco keji shatrugada kuya Kalachi domestic la international trading quality da saki kachina Kalachi wi jangadam je ogtu saiko release na kapaina da hangsanga freshest fresh akwa sandana kahang international ling anong washun kawai quality test kasa darkar sahawa freshest fresh vi na United States li umro geji tinka shang gada jihosho kawai kangaran sada leida sandana hanga Latluida Ajuwi Kamadaya Bauping Manipur na Sangai ni Trailing Asoda G20 Pavilion Rumi Kida Laidale Kapung District Li Coffee Lui Vasangabai Awareness Kazip Ukruli Rumi Haira Ajuwi Bau Hiling Janghaira Bau Anada Kalina Tum Saigorali Ringapangala Kamahaya Zimikshong Asasiran